ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Ойшаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Моди барқияи табрикӣ фиристоданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, лутфан табрикоти самимии моро ба муносибати пирӯзии ҳизбатон дар интихоботи сартосарии парлумонии Ҳиндустон бипазиред. Таи солҳои охир мо шоҳиди онем, ки Ҳиндустон таҳти роҳбарии шумо дар роҳи расидан ба ҳадафи наҷибонаи дастёбӣ ба мақоми пешвоӣ дар соҳаи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ собитқадамона пеш рафта ба комёбиҳои назаррас ноил гардида истодааст. ҳамзамон Ҳиндустон дар арсаи байналмилалӣ мақому манзалати хосаро пайдо карда, имрӯзҳо дар ҳалли масъалаҳои умдаи глобалӣ иштироки фаъол дорад. ҷониби Тоҷикистон умед ба он дорад, ки шумо ҷаноби олӣ ба ҳайси сарвазири Ҳиндустон дар оянда низ саъю кӯшишҳои худро ҷиҳати рушду таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи байни ду кишвари ба ҳамдӯсти мо дариғ нахоҳед дошт. бо ибрози омодагӣ ба идомаи раванди муколамаи созандаи ҷонибҳо дар ҳамаи сатҳҳо ба манзури такмили ҳамдастиву эътимоди сиёсии миёни ду давлат изҳори итминон менамоям, ки мо бо талошҳои муштарак ҳамёрии кишварҳоямонро дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ба зинаҳои боз ҳам баландтар хоҳем баровард. аз фурсати нек истифода бурда ба шумо саломатии комилу саодат ва дар роҳи таъмини рифоҳу шукуфоии ҷомеаи Ҳиндустон комёбиҳои рӯзафзун орзумандам. идомаи ахбор. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Данғара имрӯз низ идома ёфт. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон мулоқот намуданд. гузориши ҳамкорони мо. 24 май дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон мулоқот карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла вазъи соҳаи кишоварзиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда, ба роҳбарону масъулон доир ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва бартараф кардани камбудиҳо вазифаҳои мушаххас доданд. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست مسئله تطبیق برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت ختلان برای سالهای 2016-2020 را نتیجه گیری نموده استفاده ذخیره و امکانات را جهت تامین رشد ساحه‌های افضلیتناک، دستگیری صاحبکاری، جلب هرچی بیشتر سرمایه داخلی و خارجی، زیاد کردن کارکرد محصولات کشاورزی و افزایش دادن حجم صادرات آن، تأسیس کارخانه‌های استحصالی و مهیا کردن جایهای نوی کاری را ضرور شمردند. تأکید گردید که از روی تحلیل‌ها با وجود دستاوردهای سالهای آخر ولایت و شهر و ناحیه‌های آن امکانیت و اقتدارهای خود را تا به امروز به طور پررو استفاده نکردند. در دایره برنامه میان مهلت رشد اجتماعی اقتصادی ولایت ختلان عملی نمودن 279 لایحه پیش بینی شده است، ولی تا امروز در 172 لایحه اجرای کارها تامین نگردیده است. بنابراین سرور دولت محترم امامعلی رحمان وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌ها را وظیفه‌دار کردند که برای دریافت سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بندهای اجرا نگردیده برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده باید به اجرای آنها تا آخر سال 2019 به حکومت مملکت حسابات مفصل پیشنهاد نمایند. بعد سخنرانی президенти مملکت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده، رئیسان ناحیه‌های واسع تیمور ملیک، یاوان، میر سعید علی حمدانی، جیهون، شهر توس، وخش، ناصر خسرو، کوشانیان و قبادیان و دیگران اوید به جمع نتیجه‌های فعالیت خود حسابات دادند. президенти مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به وضع اجرای با صفت نقشه درآمد بودجه در شهر و ناحیه‌های ولایت، بنیاد کارخانه‌های صنعتی، جلب سرمایه مستقیم، واردات تکنولوژی معاصر، رشد روند صنعتی‌کنی مملکت، کارکرد محصولات کشاورزی، وسعت کارهای صحرایی، جمع‌آوری بی‌تلف حاصل، استفاده ثمرناک زمین، افزایش صادرات محصولات کشاورزی به خارج مملکت،
рушди корҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ва ташаббускорӣ барои истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, беҳдошти вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳои муҳими ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар андешаронӣ карда, баробарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта, риояи қонунҳои амалкунанда, пешгирии қонунвайронкуниҳо, дасти мадад дароз кардан ба ниёзмандон дастуру супоришҳо доданд. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагиҳои деҳқонии деҳоти лолазори ноҳияи Данғара бо рафти корҳои кишоварзӣ, агротехникаи парвариши зироат, ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки дурушти чорво шинос шуданд. гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагиҳои деҳқонии деҳоти лолазори ноҳияи Данғара бо рафти корҳои кишоварзӣ, агротехникаи парвариши зироат, ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки дурушти чорво шинос шуданд. شهلای دریا بینمه چند وقت شده زنده جدا گردمه یک بار دیگر روی رفیقان بینمه айни замон бо истифода аз имкони мавҷуда дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия ҷамъоварии хӯроки чорво идома дорад. дар мавсими имсола чорводорони ноҳияи Данғара азм доранд зиёда аз 100 000 тонна хӯроки дурушти чорво ҷамъоварӣ намоянд. то 24 май кишоварзон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бештар аз 20 000 тонна хӯроки дурушти чорво ҷамъоварӣ кардаанд. бо дар назардошти фаровонии хӯроки чорво пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хоҷагидононро барои захираи дусолаи он вазифадор намуданд. кишоварзони ноҳияи Данғара давоми солҳои зиёд аст ки дар самти ҷамъоварии хӯроку парвариши чорво таҷрибаи ғанӣ доранду дар қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ бо гӯшту шир нақши муҳим мегузоранд. Данғара яке аз калонтарин ноҳияҳои аграрии вилояти Хатлон маҳсуб меёбад. соли гузашта чорводорони ноҳия нақшаи ҷамъоварии хӯроки дурушти чорворо 105% иҷро намуда буданд. меҳнати пайваста ва истифодаи тамоми имконоти мавҷуда буд ки дар мавсими имсолаи наслгирӣ чорводорони ноҳияи Данғара таҷрибаи намунавӣ нишон доданд. кишоварзон талош доранд дар ҷумҳурӣ бо заминагузорӣ ва рушди минбаъдаи чорводорӣ дар зиёд кардани истеҳсоли гӯшту шир ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот нақши муҳим дошта бошанд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти кишоварзони кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. дар баробари дигар маҳсулоти кишоварзӣ дар хоҷагии мазкур дар масоҳати беш аз 10 гектар пиёз киш карда шудааст ки 6 гектараш пиёзи барвақтӣ буда ҷамъоварии ҳосил оғоз ёфтааст. хоҷагидорон барои парвариш роҳу усулҳои муосир ва техникаи соҳавиро истифода карданд.
فراوانی حاصل خوجگیداران را برای تامین رشد منبعدی آن هوسمند نموده است و مهنتکشان تلاش دارند حاصل پخته رسیده را سری وقت و به تلف جمع آوری نمایند. اطلاع داده شد که حاصل هر یک گکتار 500 سنتنری را تشکیل می‌دهد. در ادامه سفر پیشوای ملت از خوجگی دهقانی سنگک گلمراد نیز دیدن نمودند. خوجگی دهقانی سنگک گلمراد سال 2004 تأسیس داده شده 32 گکتار را تشکیل می‌دهد. با استفاده از امکانات فراهم آورده شده خوجگیداران در مساحت 15 گکتار پخته، 14 گکتار گندم، 1 گکتار قلفینه، 1.5 گکتار پولزی و در 50 صد یک زمین دیگر پامیدور کشت نمودند. در خوجگی مذکور 30 نفر به شغل دائمی تامین میباشد. خوجگیداران و کشاورزان ناحیه دنغره ولایت ختلون برای ثمرناک استفاده بردن زمین و پرورش محصولات کشاورزی تجربه غنی داشته در تامین بازار استعمالی ساکنان و صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه نقش مهم دارند. در این شب و روز ساکنان مهنتکاران ناحیه دنغره تلاش دارند که با مهنت و زحمت‌های پیوسته این ساحه مهم خوجگی خلق مملکت را رشد داده در یکی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت آذوقه‌واری سهم خود را گذارند. ضمن شناسایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خوجگیداران دستور دادند که با استفاده از امکانات فراهم آورده شده در برابر دیگر نمود سبزوات در آینده کشت سبزی را به راه مانده در تامین بازار استعمالی سهمی بیشتر گذارند. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز بخشیده به روز جوانان سلسله چهاربینی‌های فرهنگی و ورزشی برگزار گردیدند. گزارش خبرنگاران ما. майдони 800-солагии Москва воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт макони таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон интихоб гардида буд ки дар он донишҷӯён аз ҳама донишгоҳу донишкадаҳои олии шаҳри Душанбе, ғолибони олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ, гирандагони стипендияи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарбозони қисмҳои низомӣ, кормандони ҷавони вазорату идора ва кумитаву сохторҳои давлатӣ роҳпаймоӣ доир намуданд. баъд аз анҷоми роҳпаймоии ҷавонон дар саҳни майдон намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баргузории чорабинии ҳозирин сухан карда зикр намуданд ки насли ҷавони кишвари офтобии мо насли хушбахти замон буда имрӯз дар заминаи ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллатамон барояшон тамоми имкониятҳо ва шароитҳои мусоиди худташаккулёбӣ фароҳам оварда шудааст. бояд гуфт ки ҷавонон воқеан ояндаи неки ватан, созандагони ҳақиқӣ ва воқеии миллат, соҳиби ин сарзамин, нигаҳбони марзу буми кишвар, зиндакунандаи анъана ва урфу одатҳои гузаштагон ва дар маҷмӯъ посбони номусу нангу ори миллатанд ва метавонанд бо кору фаъолияти созандагии хеш обрӯю эътибори халқу ватанро чун як миллати мутамаддин байни ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. чорабинии тантанавӣ ки аз ҷониби аҳли фарҳанги кишвар баҳри ҷавонон доир гардида буд идомадиҳандаи ҳамоиши ҷашнӣ буд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷавонон имконияти фарохи илмомӯзӣ ва аз худ кардани ҳунару маҳорат фароҳам мебошад ва истифодаи самараноку оқилонаи он аз ҷониби ҷавонон муҳим буда ин омил боис мегардад ки онҳо ҳамчун фарди солимақу донишманд ва нафърасон ба давлату миллат ба воя расанд. дастовардҳои ҷавонон хоса касбомӯзони муассисаҳои ҳунаромӯзии шаҳри Душанбе дар боғи кӯли ҷавонон ба намоиш гузошта шуд. ин чорабинӣ дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи ҷавонон ташкил гардида дар он шумораи зиёди касбомӯзон ва дигар ҷавонони шаҳр иштирок намуданд. дар намоишгоҳ рассомони ҷавон низ асарҳои эҷоднамудаи хешро ба маъраз гузоштанд. гулдӯзию зардӯзӣ, наққошӣ, кандакорӣ ва боз даҳо ҳунари мардуме ки аз ҷониби ҷавонони чирадасти шаҳри Душанбе дар ин чорабинӣ намоиш дода шуд бозгӯи фарҳанги бою пурғановати миллати тоҷикро дорад ва ҳар яки он нодир мебошад. чорабинӣ ки аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ташкил карда шуда буд бо шукӯҳ ва хотирмон сурат гирифт. дар ҳамин замина аз ҷониби роҳбарияти раёсати мазкур ба чанд нафар ҷавононе ки курсҳои омӯзиширо аз рӯи ихтисосҳои дузандагӣ, пазандагӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ ва боз даҳо ҳунари мардумӣ хатм намуданд шаҳодатномаи хатм тақдим карда шуд. барномаи мукаммали фарҳангӣ бо ташкили намоиши либосҳои миллӣ шукӯҳбахши чорабинӣ гардида ва он хотири иштирокдоронро боз ҳам болида сохт. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи устод Рӯдакӣ бо иштироки зиёди ҷавонони шаҳри Душанбе бо парафшонии шиёру овезаҳо дар васти ободонии созандагии ватан чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. зикр шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон
برای بلند برداشتن سطح جهانبینی و خودشناسی و وطندوستی نسل نورست قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کانسپسی ملی سیاست جوانان، استراتژی سیاسی دولتی جوانان تا سال 2020 و دیگر برنامه‌های دولتی عملی می‌گردند. گفته می‌شود حکومت مملکت تشبث و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردیدن آنها امکانیت فراهم می‌آورد. دوام سالهای اخیر با تشبث رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت برای جلب جوانان به ورزش و سالمی جوانان در شهر و نوع مملکت مخصوصا در شهر دوشنبه صدها تالار و میدانچه‌های معاصر ورزشی ساخته به استفاده داده شد که جوانان از این شرایط فراهم گردیده استفاده میبرند. با این مقصد جوانان خاصه نسل آینده کشور را ضرور است که از دستگیری و غمخواری حکومت مملکت نسبت به آنها روح الهامی تازه گرفته برای از بر نمودن علم و دانش‌های معاصر، کسب و هنرهای زمانوی، زبان آموزی و امکانات‌های موجوده با پررنگی استفاده نمایند و برای پیشرفت و ترقی یافتن وطن صاحب استقلال خویش تلاش نمایند. هر سال در مملکت سنه 23 می همچون روز جوانان تاجیکستان با چاره‌بینی‌های علمی، معرفتی، سیاسی، فرهنگی و فراغتی تجلیل کرده می شود. امروز نیز از جانب مقامات شهر دوشنبه نیز با مقصد سزاوار تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان یک چاره‌بینی سطح بلند فرهنگی و فراغتی و ایدانه با اشتراک وسیع جوانان قشرهای گوناگون جامعه، مخصوصا دانشجویان، خوانندگان، آموزگاران، سربازان و افسران و کارمندان جوان، یعنی که برگزار گردیده ایستاده است. هدف از برگزاری چهاربینی امروزه پیش از همه سزاوار تجلیل نمودن روز جوانان تاجیکستان است. ما باید همیشه افتخار از آن داشته باشیم که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ارائه پیام سالانه‌شان با مجلس عالی کشور ابراز داشتند که جوانان مایه افتخار و سربلندی تاجیکستان عزیز میباشند. برای بالیدروی جوانان از جانب هنرمندان برنامه رنگین کنسرتی تشکیل کرده شد. برنامه کنسرتی از شعر و سرود و ترانه‌های وطندوستانه عبارت بوده دقت تماشابینان را به خود جلب کرد. چنین تدبیر با مقصد قانع نمودن طلبات معنوی شهروندان در دوره دستور سپارشی حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه عملی گشته امکان می‌دهد که جوانان چنین روزها را در فضای صلح و ثبات مملکت با فرح و شادی کنار هم گذرانند. باباکان امینزاده، مهروز جمعه، اخبار. در جمهوری تاجیکستان برای جوانان شرایط و امکانات‌های زیاد جهت تحصیل، کار و فعالیت و زندگی شایسته فراهم آورده شده است. ثمره این است که جوانان در پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق سهم ارزنده دارند. در ناحیه ورزاب بخشیده به روز جوانان تاجیکستان چهاربینی با شکوه برگزار شده. در آن شماره زیاد جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون فعالانه اشتراک نمودند. در آغاز چهاربینی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اشتراکداران را به مناسبت روز جوانان تاجیکستان تهنیت گفته قبول گردیدن یک قطار برنامه و کنسپسی‌ها وابسته به جوانان را که در آن تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان زمینه مساعد فراهم می‌آورد، غمخوری حکومت مملکت نسبت به جوانان ارزیابی نمودند. تاکید شد که امروز جوانان باید شکرانه آبادی و آرامی و صلح و ثبات وطن را نموده فریفته هر گونه حزب و حرکت‌های افراطگرا و تروریستی نشوند. در ناحیه ورزاب زیاده از 41200 نفر جوانان کار و فعالیت می‌کنند. در سمت با جای کار تامین نمودن جوانان که همچون نیروی سازنده و قوه بزرگی پیشبرنده جامعه به شمار می‌روند دقت مخصوص داده می‌شود. در چهاربینی به مناسبت روز جوانان تاجیکستان یک قطار جوانان فعال، ورزشکاران و نفرانی که در پیشرفت تطبیق سیاست دولتی جوانان سهم ارزنده گذاشتند با تحفه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی محلی قدردانی کرده شدند. برنامه فرهنگی با پیشنهاد سرود و ترانه‌ها در وصف جوانی و گلگل شکوفی وطن به اشتراکچیان چهاربینی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در ناحیه ورزاب نمایش داده شد. در این روز همچنین در ناحیه ورزاب فستیوال جمهوریوی اطلس و ادرس تشکیل و گذرانده شد. جاویدان با جوانی و جوانان تحت چنین عنوان در شهر ترسنزاده روز جوانان تاجیکستان تجلیل گردید. در این روز نوروزگاه بهار استقلال با دستاوردهای جوانان مرتب گردیده آن به طور خاص آرا یافته بود. نخست در شهر ترسنزاده راهپیمایی برگزار شد که در آن بیش از 5000 جوانان کسب و کاری گوناگون شرکت ورزیدند. راهپیمایی از 4 گوشه شهر آغاز یافته اشتراکداران توسط کوچه‌های مرکزی با پرافشانیدن پرچم دولتی و برداشتن شعار و نوشتجات وطندوستانه به نوروزگاه بهار استقلال آمدند.
آمدند. در این باغ دانشجویان کالج و آموزشگاه‌های شهر، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و دیگر جوانان فعال دستاوردهای مهنتی خویش را به معرض گذاشتند. سیاست پیشگرفته محترم پیشروی معظم ملت که سیاست جوانپرورانه است برای تمام جوانان کشور امروز شرایط فراهم می‌آورد، امکانیت می‌دهد که ایشان آزادانه دانش آموزند، کسب و کار از خود کنند و در دلخواه خوشایند خلق کشور کار و فعالیت کرده باشند. و من فکر می‌کنم که هر یک جوان کشور را می‌باید که پیروان اصیل پیشروی ملت باشند. در زمینه امکانات فراخ علم آموزی و فراهم بودن شرایط مکملی از خود نمودن کسب و هنر، امروز جوانان این شهر صنعتی به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. در مجموع در بزمگاه بیش از 20 گوشه دستاوردهای جوانان شهر تشکیل شده، هر کدام آن از همدیگر برتری داشت. در زمینه برگزاری چورابینی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، 60 نفر جوانان فعال شهر با افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده سرفراز گردانیده شدند. برنامه مکمل هنری که از جانب شعبه فرهنگ و جوانان صنعتکار تشکیل گردید، موضوعهای وطن دوستی، میهن پرستی و ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی را ترنم می‌نمود. در دایره تجلیل روز جوانان تاجیکستان در جماعت دهات سه‌شنبه شهر ترسونزاده، میدان ورزشی برای بازی فوتبال خرد مورد بهره برداری جوانان و نورسان قرار گرفت. انشاءات با طلبات زمانی معاصر جوابگو بوده، با استفاده از مصالح ساختمانی بلندصفت بنیاد گردیده است. این چنین در آینده به نقشه کشیده هستیم چنین ورزشگاه‌های زمانوی در تمام دهه‌های قلمرو جماعت دهات سه‌شنبه ساخته به استفاده داده می‌شود. این میدان ورزشی با مبلغ‌گذاری صاحبکاران و حشر دستجمعانه ساکنان محلی بنیاد گردیده، آن برای بازی فوتبال هم روزانه و هم در شب موافق است، زیرا میدان شبانگاه پوره چراغان میباشد. نقش جوانان در ترقیات همه ساحه‌های حیاتی دولت و جامعه ارزشمند و نظررس میباشد. با تکیه به نیروی سازنده نسل جوان، تاجیکستان در راه رشد ثابت قدمانه پیش می‌رود و برای باز هم بیشتر نمودن نقش جوانان در جامعه، برنامه و استراتژی‌های مشخص عملی کرده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما. بخشیده به روز جوانان در طولور قصر فرهنگ چورابینی ایدانه برگزار گردید. ضمن برآمدها قید گردید که شما نسل نورس و جوان نیروی بین‌نهایت بزرگ سازنده و بنیادکار در راه فردای ملت و دولت، امید تاجیکستان عزیز صاحب استقلال هستید. در شهر کلوب نیز برای تربیت جوانان به حیات جامعه فعالانه جلب نمودن نسل جوان کارهای زیادی به سامان رسانیده می‌شوند. با مقصد فعالتر گردیدن موقع جوانان در پیشرفت حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهر، بهتر نمودن شرایط‌های تحصیل و فعالیت جوانان، سندهای معیاری و حقوقی زیادی به تصویب رسیدند. در ادامه به جوانان فعال و غالبان آزمون و چورابینی‌های ورزشی با سپاسنامه تحفه‌های مقامات اجرایی سرفراز گردانده شدند. برنامه رنگین هنرمندان شهر به چورابینی تراوت دیگر بخشید. در ناحیه بلندکوه شمس‌الدین شاهین روز جوانان را در سطح بلند و خاطرمان استقبال نمودند. در آغاز برای تربیت جوانان در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی، اکسیه ناحیوی تحت عنوان جوانان پیرو پیشوای ملت برگزار کرده شد که موادهای اطلاعاتی را به ساکنان ناحیه بخصوص جوانان رسانیدند. در قسمت تنتنوی چورابینی قید گردید که 3% اهالی ناحیه را جوانان تشکیل می‌دهند و حکومت کشور با مقصد حل مسائل جوانان و نسل نورس از آغاز استقلالیت تا امروز همه چورابینی‌های ضروری را عملی کرده ایستاده است، زیرا جوانان سالم و صاحب کسب و اختصاصمند دوام دهنده کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتداری واقعی پیشرفت جامعه، آینده دولت و ملت میباشند. قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان، کنسپسیون ملی سیاست دولتی جوانان، برنامه ملی جوانان تاجیکستان، برنامه دولتی تربیت و تندرستی جوانان تاجیکستان، برنامه رشد سلامتی جوانان در جمهوری تاجیکستان، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2018 2022 و دیگر سندها به پیشرفت کار و فعالیت در همه بخش‌ها و وضع حقوقی جوانان مساعدت می‌نمایند. جوانان تاجیکستان با غمخوری‌های زیاد فرا گرفته شدند. تأسیس اداره‌پولی پرزیدنتی و طبق کوت پرزیدنتی همساله جوان دختران و پسران از ناحیه دوردست کوهستان مملکت از جمله از ناحیه شمس‌الدین شاهین
ба мактабҳои олӣ қабул карда мешаванд ки ин ҳам дар сиёсати давлатии ҷавонон аз дастгириҳои пайвастаи сарвари давлат аст. дар ин рӯз дар фазои тантанавӣ ба ҷавонони фаъол гирандагони стипендияи раиси ноҳия ғолибони як қатор озмуну чорабиниҳои варзишӣ ки дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷойҳои намоёнро ишғол карданд бо сипосномаи тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроия сарфароз гардонида шуданд. Инчунин ба донишҷӯёне ки тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абдуллоҳи Рӯдакӣ таҳсил менамоянд кӯмакҳои яквақтаи молиявӣ расонида шуд. дар идомаи чорабини санъаткорони ноҳия бо суруду таронаҳо ки тараннумгари ҷавонӣ худшиносию меҳанпарастӣ ва Тоҷикистони бииштосо буданд хотири ҳозиринро шод гардониданд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. ҷавонони ноҳияи вахш бо баргузор намудани як зумра чорабиниҳои идона рӯзи ҷавонони Тоҷикистонро дар сатҳи баланд истиқбол намуданд. ҷавонони даврони соҳиби истиқлоли кишвар тавассути баргузор намудани роҳпаймоӣ эътиқоду самимияти худро нисбат ба сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар ва ватани маҳбуб изҳор намуданд. ҷавонони ноҳияи вахш баробари кору таҳсил дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия фаъолият карда саҳми арзандаи худро дар пешрафти ноҳия мегузоранд. дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон масъулини ноҳия бо ҷонибдорӣ аз кору фаъолияти назарраси насли ҷавон иброз доштанд ки воқеан ҳам кишваре ки беш аз 70% аҳолии онро ҷавонон ташкил медиҳад танҳо дар он сурате соҳиб нуфуз мегардад ва кораш пеш хоҳад рафт ки агар ин нерӯи бузургу тавоно аз сиёсати он пуштибонӣ намояд. зеро масъулият барои тақдири ояндаи миллат, амниятту оромии кишвар, эҳёи арзишҳои фарҳангии қадимаи миллӣ, бунёди ҷомеаи дар асл ҳуқуқбунёд, демократӣ дунявӣ ва ягона маҳз ба дӯши ҷавонон вогузор карда шудааст. ҳамчунин дар ин рӯз тибқи нақша вохӯрии раиси ноҳия бо ҷавононе ки дар донишкадаву донишгоҳҳои олии кишвар таҳсил менамоянд баргузор карда шуд. дар ин вохӯрӣ вобаста ба шароити рӯзгору таҳсили донишҷӯён сухан рафта гуфта шуд ки имрӯз ҳар як ҷавони имрӯза бояд ҳарчи бештар пайи илму дониш ва касбу ҳунар омӯхтан аз шароитҳои лозима истифода намоянд ки дар оянда ҳамчун мутахассисони соҳибистеъдод ба воя расида дар ободонӣ ва рушди бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат саҳмгузорӣ намоянд. тибқи иттилоъ аз теъдоди умумии донишҷӯён аз ноҳияи вахш 104 нафар ҷавонон тавассути квотаи президентӣ дар макотибҳои олии кишвар таҳсил менамоянд. миннатдории худро аввалан ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва баъдан ба ҳукумати ноҳияи вахш ки моро ҳамаҷониба ҳамеша дастгирӣ менамоянд ваъда медиҳем ки дар оянда бо баҳои хубу аъло донишгоҳро хатм намуда ба халқу ватани худ хизмат намоем. дар фурсати муносиб ба як қатор ҷавонони фаъол ки дар озмуну чорабиниҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок ва нишондиҳандаҳои назаррасро соҳиб гардиданд бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш сарфароз гардонида шуданд. инчунин дар ин рӯзи хотирмон барои ҳар як ҷавони иштирокчӣ гирандагони стипендияи раиси ноҳия идрорпулии навбатии худро дастрас намуданд. дар охир аҳли фарҳангу ҳунари ноҳия бо барномаи консертӣ хотири иштирокдоронро болида гардониданд. Худойдоди Раҷаб, Искандар Саид, ноҳияи вахш, Ахбор. ҷавонони ноҳияи Хӯросон чун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат бо дастовардҳои илмиву истеҳсолӣ ва варзишӣ дар фазои сулҳу суботи сартосари кишвар чун зодагони даврони истиқлол бо маърифату ҷаҳонбинии сатҳи тафаккур, одобу ахлоқ ва кору пайкори худ рӯзи ҷавонони Тоҷикистонро таҷлил намуданд. дар намоиши идона вобаста ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳия баҳри тарғибу ташвиқи урфу одат ва ҳунарҳои мардумӣ намунаи маҳсули дастони шогирдонро ба марраз гузоштанд. зимни ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон масъулин дар идомаи баромади таблиқотии худ иброз доштанд ки ҷавонон дар раванди таҷдиди ҷомеа тавассути таҳким бахшидани фикру андешаи нав бахусус ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он ва ватансозиву ватандорӣ саҳми фаъоли худро мегузоранд. имрӯз дар мақомоти маҳаллӣ ва ташкилоту муассисаҳои ноҳияи Хӯросон зиёда аз 60% кормандонро ҷавонон ташкил менамоянд ки фаъолияташон назаррас арзёбӣ мегардад. ҳамчунин атрофи дастовардҳои ҷавонони ноҳия давоми як соли охир дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ва дастгириҳои пайвастаи давлат нисбати қишри ҷавони ҷомеа бахусус фароҳам овардани шароитҳои муосири таълиму тарбия, касбу ҳунаромӯзӣ сухан рафта гуфта шуд ки ободу зебо нигаҳ доштани кишвар ва ба наслҳои баъдӣ ба мерос гузоштани мамлакати рушд кардаву пешрафта масъулияти бузург дошта ҳар фарди бедордил бахусус
ҷавонони баъору номусро водор менамояд ки ба хотири таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва густариши худшиносиву худогоҳӣ ҳамеша кӯшишу талош намоянд. Бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, масъулини ноҳия бо ҷавононе ки аз ноҳияи Хуросон дар донишгоҳу донишкадаҳои олии кишвар таҳсил менамоянд вохӯрӣ намуда, вобаста ба шароити таҳсил, омӯхтани касбу ҳунарҳои муосир ва дар оянда саҳм гузоштан дар рушди кишвар суҳбат намуданд. гуфта шуд ки ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи кишвар, такягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа ба шумор рафта, дар ҳамоиши имрӯза бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар нисбати қишри ҷавон иброз доштанд ки бо истифода аз ин ҳама шароиту имкониятҳои мавҷуда барои омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунарҳои дархури замони имрӯз баҳри рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ватани маҳбубамон нақши худро мегузоранд. ба хотири дастгирӣ ва авазмандгардонии ҷавонони фаъолу соҳибистеъдод, ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон ба як қатор ҷавонон тақдим карда шуд. ҳамчунин дар ин чорабинии идона ба гирандагони стипендияи раиси ноҳия идрорпулӣ дастрас карда шуд. аз ҷониби аҳли фарҳанг ва ҳаваскорони муассисаҳои таълимӣ барномаи ҷолибу хотирмони консертӣ иборат аз рақсу сурудҳои ватандӯстона, саҳнаҳои ибратомӯз ба ҷашни рӯзи ҷавонони Тоҷикистон шукӯҳи хоса бахшид. таварали соҳибназаров, Искандар Давлатов аз ноҳияи Хуросон барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.